Uyu ni muiyuro wa maai uria urokire gutunga ikari itura ria Manera thutha wa ruui rwa Karati kuuna na kwerekeria maai miciini yao, nyumba-ini cia biacara nginyagia migunda-ini yao. Undu uyu ukite thutha wa kiumia kimwe kia mbura nene iria ikoretwo igithandana gicigo-ini giki na gucungiriria demu ya Nyondia kuuna na mwisho wa gutungia andu aria makuhiriirie hathara nene. Ni familia karibu 20 hivi ndio wameathirika na hii ni safari ya pili, lakini mbeleni haikuwa mingi vile iko, lakini saa hii imekuja na mafuriko. Hiyo maji imekuja kwa wingi sana. Hii kuja kwa wingi hivi ni mara ya kwanza. Aikari itura riri riu muigite muiyuro uyu uria umakorete nginyagia nyumba-ini ciao ni igithii nene kurio, kuona makoretwo magiikara micii kurumirira riendekithia ria thirikari itemini ria kugiririria homa ya COVID-19 na riu makarigwo ni uria mangika. Imeharibu vitu mingi sana, kama kwa supermarket, kwa store yao vitu ya mamirioni ya pesa mingi. Hapa nyuma yangu kuna hii butchery, kuna mafridge, kuna vitu mingi sana sasa zimeharibika. Nige mathiete na mbere na gutariria kieha kiao magitigira gututhuka kwa mirimu iria yumanaga na giko kana heho, kuona muiyuro ucio thereretie nginya giko gia cioro. Ukiingia kwa manyumba zetu maji imezama huko, hata tunashindwa sasa tufanye nini. Maji inatoka kwa mto na ingine tena inatoka na huku sijui daraja. Gukirio ona wene matuka kambi-ini ya Delamare magatariria hathara nene iria matungire, magitigira maya gutungana na hathara nene makiria angikorwo thirikari ya Naikuru ndikuingirira na ihenya. Kama serikali ya kaunti kama inasaingiria mambo yone venye tasaidia hawa watu ili at least waweze kurudi to the normal duties na vitu zao wana venye hasara itarudi. Na kuona riri tirita ria mbere demu ya Nyondia rauna ojoria yari umari na haho makiuga mbura igithii na mbere na kura demu ino ya guthii na mbere na kuuna. Shida ni hii moja tu. Je, mtu kufurika ni nini? Tutakuwa na suluhisho katika ile highway bridge. Tunaweza tengeneza ama serikali itengeneze tu, ijenge molding ambayo utakao kuwa ukizuia maji kupanda upande ya juu kuelekea upande wa manyumba za watu, ifuate mkondo wa maji vile inavyotakikana. Tukiaraniria na chifu wa itura riri na njira ya thimu atariria andu aria maikaraga hakuhi na ruui ruru rwa Karati ni moritio mathamire kundu iguru, akiuga thina munene umanite na demu ya Nyondia iria tarikiriire gwakwo na uguo riria maai maingiha ikauna ruui-ini rwa Karati. Gerifo Tera Kameme TV, jitagwo Muringi wa Ngure.